الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله سبحانه وتعالى ونيكدس بزوزما nyuma yuko twari twafuye kandi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni tutazasubira abaislam. Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya wa islam yerekanye yuko iyo twaryamye tubatwafuye tubatwafuye al-maut as-sughra ugupfa gutoya abaislam ngo iyo Allah subhanahu wa ta'ala bishatse fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta hari nafsi zabanu agumana umuntu akaryama aryamye abaislam wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Niyo Allah subhanahu wa ta'ala bishatse hari izindi nafsi arekura kazireka zikagaruka ku isi y'abazima kuzageza igihe Allah subhanahu wa ta'ala yagennye nazo zizaviramo. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ngibyo ni ibimenyetso bigaragaza ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala ariko kuri babandi bafite ugutekereza nyako n'ubwenge buzima. Ubwo dushimira Allah subhanahu wa ta'ala kuba abayongeye kudushoboza kwisanga mwisi y'abazima khasatan by'umwihariko tukisanga muri salatul fajr muri jamaa. فنسأل الله أن يتقبل منا أن تكوكير إبليزة ذكر اللهم آمين. أيها الإخوة وبني الإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم يسمور جاءت شمول كتاب الكبائر يتابوت تكيجي شبداها بكروء إسلام ومكويرين الإسلام دسبع الله أدوه التوفيق اللهم آمين. عقد المصنف رحمه الله بابا آخر ونالتويتا ويقوز لمرجانه فسماه أرنج أو يتبو باب ذكر مرض القلب وموته. وأدي كتبه ربي مبينه بيانيزا umutima w'umuntu yani bimwe mu bintu bituma umutima ufatwa n'indwara cyangwa se ugapfa. Ari igihe umutima buryo upfa burundu bikarangira. Yanagiye kutugaragariza bimwe mu bintu bijyangiza umutima w'umuntu kugeza ubwo urwaye uburwayi bukomeye cyane wa mautihi. Cyane n'igihe umutima upfa neza neza ugapfa. Umuntu yamshi ala dhahri al-ard umuntu akagendera hejuru y'isi ariko yarapfuye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. لأن المعاصي والذنوب burya ibyaha burko umuntu akomeje kubyijandikamo bigeraho Allah imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala umutima we ugapfa no kwa Allah bikabarwa yuko ari mayiti igenda ku isi. Wa jaa fil athar jaje muri zimwe mu mvugo anna Allah ta'ala qala yuko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo inna awwala man mata umuntu wa mbere wapfuye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa iblis ni shaytan iblis. Wadhālika li'annahu 'asa rabbahu kubera yuko iblis la'natullahi alayhi yigometse ku muremyi we Allah subhanahu wa ta'ala yanga kuamira Adam alayhi salam ngo Allah anjaravuga ngo wa inni a'uddu kulla man asani min al-amwat. Ngo kandi umuntu wese unyigometseho ngo burya mubara mu bapfu ngo niko Allah yavuze subhanahu wa ta'ala. I athari yazanywe n'uwitwa Ibn Abi Dunya yaravuze ngo Allah yerekanye yuko anna man asahu fahuwa mayyitun
ya'udduhu min al-amwat gumuntu wese wigometse kuri Allah burya inkozi y'ibibi yose imbere ya Allah iba ibarwa mu bantu bipfiriye kera nkuko awwalu man mata ikiremwa cya mbere cyapfuye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa iblis ni shaytan kubera yuko asa rabbahu yigometse ku muremyi we Allah subhanahu wa ta'ala yanga kubamira ikiremwa Allah aramutegetse kubamira ari Adam alayhi salam aranga yigomeka kuri Allah fa'addahu Allah min al-amwat Allah itamubara mu mayiti yani mu bapfuye umuntu wese yigometse kuri Allah burya akamubara mu bapfuye wa in masha ala al-ard nubwo yaba kigenda ku isi wa Islam rero umutima urarwana nkuko umutima ugira uburwayi bubiri burya wa Islam hari al-maradu al-udwi umutima urarwara uburwayi busanzwe bufata umutima ubu burwayi yani yu'alijuhu al-atibba abaganga bo birashoboka yuko bamuvura bugake hari abantu benshi muzi barwara imitima bafite imivuduko n'ibiki byose biriya abaganga barabivura bigakira kuko ni umutima nk'inyama iba yafashwe n'uburwayi ubwo burwayi rero bufata umutima nk'inyama birashoboka yuko ku isi abaganga bakuvura b'inzobere هذا القسم الأول شو تعمل القسم الثاني شو تعمل ni المرض المعنوي n'uburwayi butagaragara bufatwa n'umutima ubwo burwayi la yu'alijuhu shay'un nta cyabuvura nta kintu na kimwe cyabuvura illa at-tawba wal istighfar wal ruju' ila Allah tabaaraka wa ta'ala uretse gukora tauba no kwicuza no kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala ukaba umugaragu mwiza icyo cyonyine nicyo cyavura umutima wawe kikirukanamo ubwo burwayi bwose bwafashwe nawo ndasobanutse Islam qala Allah ta'ala Allah muri Qur'an yaravuze ngo alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ngo burya gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala استغفار وكل استغفار استغفر الله والتوبة وقدروا الله وذكر الله نقوم مسيجزا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نمتما وكوتشا وقدروا لمانا تطمئن القلوب نبجمها ومتما ونوتشا نكون متكانو نغتكانا كوكو ومتما وزيمو الله سبحانه وتعالى يا إخوان الإسلام ibi no rasul sallallahu alaihi wasallam yakomeje kubitwereka umutima ni ikintu gikomeye cyane mu Islam idha salahat salaha al-jasad kulluh buryo umutima watunganye n'ingingo zose z'umubiri ziratungana wa idha fasadat fasada al-jasad kulluh niyo umutima wangiritse n'izindi ngingo zose z'umubiri buryo zirangirika mu Islam ala wa hiya al-qalb iyo nyama ntayindi n'umutima wa Islam iyo rero umuntu avuye umutima we izi ndwara zitagaragara ishari shirki riya gukorera ijisho al-ujubu kitangarira n'izindi ndwara ngizo zifata umutima zivurwa no kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala wa qira'ati al-Qur'an bitadabbur wa tama'un no gusoma Qur'an yishishoza uyitekerezaho unumva ibyo Allah avuga wa dhikrillah no gusingiza Allah wa tauba as-sadiqa no gukora tauba yujukuri itari mu buryarya kuri Allah subhanahu wa ta'ala tatma'innu alqulub ibyo nibyo bituma umutima ucya umutima wawe Allah arawukesha kubwira Qur'an no kubwo kumusingiza cyane mu Islam wa qala Allah jalla wa ala no mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala yerekana yuko yawm alqiyama kumunsi merukan ngo ni yawmun la yanfa'u malun wala banun numunsi ikitwa urubyaro n'abana bitazagira icyo bikumarira illa man ata Allah biqalbin salim yani umutungo wawe urubyaro nta kintu kimwe bizakumarira illa man ata Allah biqalbin salim uretse wa wundi uzaza umutima we ukeye abo nibo bazakiranuka bazanarokoka yawma alqiyama fa binaan ala hadha dushingiye kuri ibi Islam umwanditsi w'igitabo ari Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ari kwerekana yuko alqalbu yamrad umutima burya ufatwa n'uburwayi butagaragara wa qad yamut uretse n'uburwayi umutima ushobora kugera ku rwego rwo gupfa
umutima ugapfa umuntu akagenda kuri isi ariko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yu'addu min al-amwat abarwa mu bapfuye kare kera abislam kubera iki kubera ibyo yijanditsemo. thumma istadalla al-musannif rahimahullah umwanditsi w'igitabo arangije azana adilla dalili zibingibi wa qawlullahi ta'ala ngo Allah muri Qur'an yaravuze ngo fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Allahu akbar. Izini aya Islam muri suratu al-Baqara munangiriro zayo Allah rikwerekana yuko ngo arabantu fi qulubihim maradun imitima yabo yamaze gufatwa n'uburwayi. Iyi ni dalili rikwerekana yuko umutima urarwara abislam. Urwara ubuhe burwayi ni al-maradul ma'nawi, bwa burwayi butavurwa n'abaganga butagaragara buhe bw'ibintu umuntu ababitse mu mutima we mina shirki umuntu ababitse mu mutima we wa shak no kugira ugushidikanya kuri Allah wal hasad isari wal ujbu kwitangarira wal riya was sum'a gukorera ijisho gukora kugira ngo uvugwe n'ibindi ngibyo ubwo nibwo burwayi bugambiriwe umutima ugira. Ubu burwayi la yaktashifu shay na kintu kimwe cyabuvumbura ku buryo byibuze ngo umuganga wo kwisi yabuvura byibuze bugakira. La, ubu burwayi buvurwa no kugarukira Allah na Qur'an, ukumva ibyo Allah yakubwiye ibyo nibyo bikuvura mu Islam. Yani kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahyi, kumva wahyi qala Allah qala ar-rasul, ibyo nibyo bivura buno burwayi mu Islam. Amma al-maradu al-udwi, naho umutima kuba wafatwa n'uburwayi bufata umubiri, umutima ugafatwa nk'umutima nk'inyama, ubwo burwayi bwo kwa muganga baramuvura ijoro n'amanywa, abaganga barahari b'inzobere, ariko ntabwo aribwo burwayi bugambiriwe ahangaha. Uburwayi bugambiriwe ni bwa bundi al-maradu al-ma'nawi, ni uburwayi butabonwa. Allah yerekanye ko fi qulubihim maradun, ngaba bantu tugiye kubagaragaza mu kanya bari bo Islam, ngimitima yabo yamaze gufatwa n'uburwayi, fazadahum Allahu marada, ngo Allah akomeza kongera ubwo burwayi bwabo. Allah ahora yongera ubwo burwayi bwabo. Walahum adhabun alim, ngo kandi bafite ibihano bijyana yawm al-qiyama bima kanu yakdhibun, kubwo kuba barahakanaga ibya Mwenyezi Mungu bituma bisanga muri ubu burwayi. Tayib, ayuha al-ikhwa wa bani Islam, izi aya Allah subhanahu wa ta'ala yazitangije isura ya suratul Baqara. Suratul Baqara ila sura Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ذكر فيها ثلاثة أصناف. Allah ila sura iko itangira yavuze ingeri eshatu z'abantu, buri muntu wese akutari kubarizwa muri ibi byiciro bitatu. Allah yagaragaje yuko anna an-nasa fi thalathati asnaf, abantu bari mu byiciro bitatu. Ibyo Allah bigaragaje atangira isura suratul Baqara. Allah jalla wa ala as-sinf al-awwal, icyiciro cya mbere, hum alladhina taqabbalu al-Qur'ana zahiran wa batina wa hum al-mu'minun, bona abantu bumvishe Qur'an n'ubutumwa bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fataqabbalu al-Qur'ana, ibyo rasul yababwiye babyakira na yombi, zahiran wa batina, mu mutima indani barabyemera nta muryarya, n'ibikorwa byabo bigaragaza kabisa ukuri kw'ibiri mu mitima yabo. Wa haula'i humul mu'minun, abo nta bandi nabemera Mana. Allah yaravuze ngo alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Allah yagaragaje yuko iyi Qur'an ni igitabo kitarimo ugushidikanya na kumwe, ngo ni hudan lilmuttaqin, ngo kandi iyi Qur'an burya ni umuyoboro. Iyi Qur'an abagirirwa akamaro nayo humul muttaqin, ni abatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi Qur'an abagirirwa umumaro nayo ni almuttaqin, babandi barangwa no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni bande? Alladhina yu'minuna bil ghaib, ngo ni babandi bemera ibyo batabonye. Burya abayisilamu ibintu bya mbere bikomeye cyane, n'ubuyisilamu bwacu bunashingiyeho na imani yacu ishingiyeho kurenza abandi, nuko twebwe twemera ibyo tutabonye.
akakanya waje musari urimo uragaragira Allah subhanahu wa ta'ala waramubonye la ariko amanta wemeye yuko Allah ahari unamenya ko Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi yastahiqu lil'ibada umenya ko Allah ari wenyine ukwiye kugaragirwa no gusenga wenyine subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu buryo waje ukamwubamira subhanahu wa ta'ala akakanya wemera Muhammad sallallahu alayhi wasallam hal ra'aita waramubonye la ariko wemera yuko Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari intumwa ya Allah nibyo yajazanye nukuri kwambaye ubusa kwaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala abemera mana ikintu cyambere Allah dushimiye nuko ngo alladhina yu'minuna bil ghaib twemera ibyo tutabonye iyo batubwiye ngo gutya na gutya turavuga ngo sami'na wa ata'na turumvise kandi turumviye wa yuqimuna as-salata icyakabiri abemera mana Allah dushimiye nuko ngo duhozaho gusari Islam wa mimma razaqnahum yunfiqun icyagatatu ngo kandi turangwa no gutanga mu byo Allah duhaye walladhina yu'minuna bima unzila ilayk wama unzila min qablik gabemera mana nanone icyakane Allah bashimiye muri izi aya ngo yu'minuna bima unzila ilayk gabemera mana bemera badashidikanya ibyo we Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamanuriwe wama unzila min qablik bakanemera n'ibyamanuriwe izindi rumwe mbere yawe wabil akhirati hum yuqinun gukana bemera mana burya ntabwo bagira gushidikanya kubyerekeranye n'imeruka barayemera ulaika ala hudan min rabbihim ngabemera mana ngabo nibo koko bayobotse inzira nyayo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muflihun ngabateye gutyo iki cyiciro cya mbere ngo humul muflihun ni nabo banyiri intsinzi fi dunya wal akhirah hano kuri isi no ku munsi w'imperuka iki ni icyiciro cya mbere Allah avuze muri suratul baqara ari kuyitangira iki ni icyiciro cya mbere wa humul mu'minun abana bemera mana Allah arabashimye anagaragaje ko nibo banyiri aljanna nibo banyiri intsinzi fi dunya wal akhirah hano kuri isi ndetse no ku munsi w'imperuka fa'ala al-muslim an yahrisa an yakuna fi hadha as-sinf al-awwali buryo mu Islam birakwiye yuko aharanira igihe cyose kwisanga muri iki cyiciro cya mbere cyabangaba Allah ashimye abayislam ugaskosora tawhid yawe ukaba mwizi imbere Allah subhanahu wa ta'ala الصنف الثاني icyiciro cya kabiri Allah yisakurikizaho nyuma y'iki ngiki humul kuffar nabahakanyi bahakanye Allah subhanahu wa ta'ala alladhina rafadu alqur'ana zahiran wa batina babandi banze bakanapinga Qur'ani mu mitima yabo ndetse n'ibikorwa bikabishimangira ko batari tayari gukurikira Qur'ani ibyo bibabwira wa ulai humul kuffar abo nabandi nabahakanye na'udhu billah Allah aturinde kuba muri bo Allahumma amin Allah yisabakurikizaho thumma faqala Allah jalla wa ala Allah ranjira muwango innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adhabun 'adhim Allahu akbar Allah yisakurikiza icyiciro cya kabiri wa humul kuffar abahakanye Allah subhanahu wa ta'ala babandi banze Qur'ani bakayanga zahiran wa batina haba mu mitima yabo n'ibikorwa byabo bikabishimangira koko bo bamaze kwanga ibya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yaravuze ngo innal ladhina kafaru ngo mukuri babandi bahakanye Allah subhanahu wa ta'ala bagapinga intumwa bagapinga ibyo twamanuye Qur'an abo ngabo sawa'un 'alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وابورira utababurira imitima yabo yamaze gupfa la yu'minun ntibari tayari kwemera no kuyoboka ibyo bahamagarira we Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatama Allah ala qulubihim impamvu ni nuko bamaze guhitamo kwanga Allah n'ibye bo ubwabo bakabihitamo ku mahitamo yabo khatama Allah ala qulubihim Allah yisatera kashe ku mitima yabo yuko tayari bamaze guhakana ntibari na tayari kuzava mu byo bahisemo khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim
ngo n'amatwi yabo Allah yani yatekashe yuko adashobora kumva ukuri ngo bagukurikire kuko bahisemo kuyanyisha kumva ukuri wa ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة قلنا ما صيامه الله يشيزه إجيوه إبازيا إتما batabasha haki ukuri nk'ukuri ngo banagukurikira Islam kuko niko bahisemo fi awwali al-yawm ku munsi wabo wa mbere bahisemo kwanga yani ukuri barakubona tabani izi aya wa Islam zimeze gutya iyo Allah avuze ngo amaso yabo amatwi yabo imitima yabo irafunze yani iri ipazi ituma batabasha kumva la yani ntabwo bisobanuye ngo ni impumyi barareba ariko ukureba kwabo bareba kureba kutabaha kumenya ukuri ngo bagukurikire bakumva amatwi yabo barumva ariko amatwi yabo Allah subhanahu wa ta'ala kuko bayahitiyemo kwanga kumva ukuri no gutsimbara bigeraho akagatera kashe n'amatwi yabo niyo wababwira bimeze gute ntibabashe kugira gute kuko baganduka ngo bumve kubera ko amatwi yabo tayari wa fi adhanihim waqrun mu matwi yabo harimo ibi ato bituma batumva ukuri nk'ukuri ngo bagukurikire na'udhu billah nama mu madumu islam agomba gusoba ujuzubwira Allah mubwira ngo Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه إلي دويكم يتنى الإسلام يبقير الله اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه ما ننو سبدي جنيرك أكوري مكوري ونامك بكوري كير وقوم ونشبر لكم ونكوري أريكو الله نامو التوفيق نامو يكو بكوري كير الإسلام كم من الناس بانغي مبارمون بقيرا قال الله دوري الله رفض قال الرسول دوري الرسول رفضي حديث غويا مجينا ندفق بيدي والله كثير من أهل البدع مبالوا بدع والخرافات مبالوا بيرنغو قال الله الله يفزل قال الرسول غويا نجيوه يعني إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون نعم ندفق جوا ذات ودسيزه حرامانو وبزوج الإسلام وفي آذانهم وقر جبير الله ما أنا اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه ما أنا جنيرك كوري مكوري ونامك مكوري شرائيه نغرغري ونكوري وإسلام وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ما أنا أنانيرك تشنيوما كتشنيوما أنامك جاكوري ياتشو يعني أندينك وناتشيقوم يا الله إيه دوني ديكم يا الإسلام يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أبوانو وهي السمكوان القرآن بقيتمكوان الرسول ظاهرا وباطنا هاو ممتما يامو لتسلم كل دوري كالقرقزة أبوانو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وابورلا وتامورلا يعني نعم قبل التياري كيوكا ليه كبري مانفو ختم الله على قلوبهم الله مزق تيرك شكم التما يا ويوكو تيار بيارانجي وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة نمت خيابو نار تيار كومبا أكوري أكوري كيري وعلى أبصارهم غشاوة نما صيابو ويسوزمو إبازيا الله تيرك شيء يبازيا نشوارا كوبافاهم وكما هسمو بسيرا ماذا مما صيابو إكيري تما بتبونا حقي ولا يكوري كيري أبانو غامو لهم عذاب عظيم والله بكم كان بهما يرتبوريه وظاهر نبج والعياذ بالله فهؤلاء هم الكفار أما نبان تشتري كبيري الصنف الثاني تشتري كبيري هم الكفار نرى كجباه كان الله سبحانه وتعالى أما الصنف الثالث تشتري كغتة الله يكون تجاه ني هم المنافقون منافق الإسلام وهم أشد من الكفار ababoni babi kurenza kino cyiciro cya kabiri twavuze cyabahakanye Allah subhanahu wa ta'ala abahumul munafiqun na munafiqi limadha imamu ni wa islam abamenyi baravuze bati subhanallah an-nifaq ikintu cyitwa munafiqi ni kibi kurenza no guhakana Allah subhanahu wa ta'ala n'ubu bose n'ubundi bazaba mu muriro uzira hereje ariko munafiqi ni ashaddu ni akbar min al-kafir
buryo munafiki niwe mubi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kurenza al-kafir wahakanye al-mu'linu bikufrihi wao ndio maze kugutangaza ko we atemera Allah subhanahu wa ta'ala umunafiki we ni mubi kurenza uri ya Islam limadha imamu ni hii bamenye baravuze bati wallah mukurikirizi suratul baqara Allah avuze al-kuffar abahakanye abavuze muri aya ebyiri gusa iserekera Allah abavuze abahakanye muri aya ebyiri gusa Allah avuze guki innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna in aya bil khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adabun 'azim aya ebyiri خلاص طيب ادي kuvuga banafiki Allah yavuze aya zigera muri 10 ziri kuvuga banafiki gusa aya 10 zingahe nation bainama al-kuffar mugiye bahakanye bo Allah yavuze muri aya zingahe ebyiri gusa ayitarangiza ko ibyabo byo birazo amma al-munafiqun na banafiki mudini Allah yavuze muri aya 10 kugira ngo akwereke yuko umunafiki ni mubi kurenza al-kafir نمام الله بالقرآن يرمز يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال منافقين كمونسينو كالله نبسلام مريرو قال زامسلام ديوا ها عندي هباري كواكتشان أسفل ها عندي هاسي هباري كواكتشان كورنز هان مجيه الله نبغي يزبوه الكفار أبا هكاني الله نبغي يزبوه كزابسلا هري الله نبغي كزابسلام مريرو بس أريكو نبغي يزبوه كزابسلا موندي وسيلة الإسلام أما المنافقون نهب نافقي الله ينقرق جهازها بشرا أسفل سافلين هاسي أمري هاسي موس موندي وعمي أمريك واكم التكجان لماذا؟ كبيرتي لأن المنافق كوكو منافق نموبي كرنز الكافر لا سؤال في الإسلام لأنه يعني لأن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كما منافق مرجو برجارجا الله سبحانه وتعالى بكير كان يكون المدين كان بتريم ومنافق مغامبير وانغاها النفاق الأكبر نبقى منافق مكرو المخرج من الملة وفانون مدين نفاق العقدي ومنافق مشيكم يمرر يعني أن يظهر المرء الإسلام ويبطن الكفر كما أمون يغرغزو الإسلام بغرغر ربانو أريكا يشبو حقاني ممتمه ويومون بريمو بالإسلام رسول صلى الله عليه وسلم أمازي قتسيد رقامة بتبدري أول المعركة ورقامة رقامة يمتخوا الإسلام نرقامة بتغزوة بدر ورقامة رقامة بدر رسول أمازي قتسيد خافوا الكفار والمشركون أبا كان يروتوا مدينة نعم بريبارا زكوية من محمد صلى الله عليه وسلم خافوا واجزوا قوة برفقة وامو قولوني وإيه جمع رفت برق أقول بسبب قريش الله أكبر فأسلموا نفاقا وين شموني وبابا إسلام وريكم جمهور جارجة كجيرا ومتيكا نواهم وأورينزوي بينجر مديني الله تبارك وتعالى نفاقا كجور جارجة بتنجي نبزو متما نموير لا أبغى بينجي يمو مويري أريكو متما بتبينيمو إبجو ده تانية مدينة الإسلام نانمو نموي مشيرة وفي مكة أز مدينة ويجزء أمم منافق أبدا المهاجرين أما نموي متسبب مكة وز مدينة نا منافق نموي وروريمو النفاق بدأ في المدينة ومنافق مدير بيتنجي المدينة والله نقول أن القريش وكما قريش بماكا همنا نقوها كان قوام رسول صلى الله عليه وسلم بينشي ورما فيت أريكوا وبابوا من إسلام كمان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وترك الشهادة والله يبقى من يكوي ممتمه نعم يبقى رجال همنا نمرجبات تيشج رسول صلى الله عليه وسلم أما النبي ماك أريكوا وترك الشهادة يترك يتوي بتريم مرجال يجيتكو النفاق بدأ في المدينة ومنافق بياتا جريه المدينة ولهذا قال الله جل وعلا إنما أبو الله سبحانه وتعالى يفزن وجهه وممن حولكم من القرى
وممن حولكم من المنافقين هكذا الآية وممن حولكم الله يركضيكم هذا إبزار بكيتش مدينة هي ونمر مدينة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الله يركضيكم أبان المدينة ونافقين ربوا في الإسلام ودتك رسول قتانا بازي بريباز بنا الله سبحانه وتعالى منافق إلا ودتك رسول جيكو تبمانا الله رب مبيه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم إذن هذا يقول لك نكون من المدينة لما تنجي منافق رسول الله قال سيدنا بدري أرابين جي ديني خوفا كما قلتين رسول صلى الله عليه وسلم بريوه ووين ويدكو عبد الله ابن أبي بن سلول وينوى رئيس المنافقين نوى روها قال يا منافق مديني يا الله سبحانه وتعالى كل رسول صلى الله عليه وسلم لماذا كوكو رسول ياجي مدينة عبد الله بن أبي بن سلول بريوه شاككو مجرم نامي ومدينة بريزي hari habuze gato uyu mugabo ngo bamugire umwami wa Madina bari we uyobora Madina abantu b'Madina bari bamaze kubyemeza asigaje kumwimika gusa no kubyemeza finally Rasul bari mutava makaza hehe Madina abi Madina bataba bivamo baravuga ati rero Rasul yaje ntabwo wayobora Rasul hari intumwa ya Allah ihari ubwo Rasul ni ugomba kuyobora ni nawe muyobozi wacu ni nawe Rasul sallallahu alaihi wasallam uyu mugabo guhera icyo gihe yagiriye urwango Rasul sallallahu alaihi wasallam kubera iki yabifashe naho bamuvukije umwanya intebe ye bayimukuyeho bamukubise maza kudeta fi nafsi fi za'mihi huwa niko yabicetse dasobanutse kandi Rasul yaranabizi kabisa we yaraje yimutse ku itegeko rya Allah ave Makka aze Madina hari habuze gato al-Aws wal Khazraj aya moka biri Madina bitaga Aws na Khazraj bari bamaze kwemeza ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul mu minsi imbere bagiye kumugira Malikul Madina umwami wa Madina abari ubayobora hagiye kubona abana Rasul araje babivamo farajul uyu mugabo atangira kugira urwango Rasul sallallahu alaihi wasallam atangira no gutegura gahunda zo kwivugana Rasul sallallahu alaihi wasallam kubera iki kubara yuko yabonaga yuko arshul al-mulk inma yubgami baymukuyeho وهذا يعني بمتيرا الشاري والحقد نقد الرضوان رسول صلى الله عليه وسلم فالصنف الثالث هم المنافقون الله رمزه إن الذين كفروا يعني أمر القرآن رمزه ومن الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله ونمبان هربهنا بيقا ممتكمر الله وباليوم الآخر بطنمر نمونسيمروكا وما هم بمؤمنين كان الموسم هذا يكون بمزي هذا رابي من أمانة برابيسا كذابون دجالون أفاكون والله لا برابيس من هم أبو بان هم المنافقون لا منافق أبو نافقي قبه ربي قامبا يعني كوكو منافق بإسلام إكنا مغبكم منيهم نوكو إجو إني مزامو زيفوغا بيابي حبانيين نبين ممتما والله المنافقون منافقي كلامهم انفقوا زاوة زيهابانيه نكوري كبير ممتمايا ولهذا قال الله تعالى في شأنهم لما أنفع الله لكم فقه منافقي رمزه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم قال منافقي بفقه كندين زاوة ابتري ممتمايا يعني نا منافقي لبجارجا الله رمزه ومن الناس نمبانو من يقول آمنا بالله harabahora bavuga uko banafiki baravuga no kuvuga gusa ngo harabahora bavuga ngo twemera Allah n'umunsi w'imperuka wama hum bimu'minin ariko ukuri guhari nuko ntabwo ariko bimeze ntabwo bemera Allah nta no bemera umunsi w'imperuka nabahakanye mu mitima yabo yukhadi'una Allah walladhina amanu bahora baryarya Allah nabemera mana wama yakhda'una illa anfusahum ngo kandi nibazi neza yuko ibyo bakora byose burya ni bo biryarya Allah amurdyarya bigakunda bisna la Allah ubukora buzi wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wallahi ibyo trike zose bakora mayeri ibyo bakora byose Allah arabizi ko Allah ntabwo amurdyarya mu bikunde
ahubwo ibyo bitamo bari kuryarya n'abemera Imana burya nibo biryarya ingaruka z'ubwo buryarya bwabo nibo bazazibona fi qulubihim maradun wa hadha huwa mahallu shahid ikintu cyo twashaka kwerekana abislam ndetse cyatumye Muhammad ibn Abdul Wahhab azanira dalil yashaka kugera ahangaha ariko kwerekana yuko abantu imitima yabo yamaze kwatakwa n'uburwayi man hum ni bande almunafiquna wanafiq Allah buze muki fi qulubihim maradun ngabanafiq imitima yabo yamaze gufatwa n'uburwayi iyi ni dalili kwerekana yuko umutima urarwara nacyo bashakaga kukwereka muri ibi byose bislam fi qulubihim maradun imitima yabo yamaze gufatwa n'uburwayi fazadahumullahu marada ngo Allah arushaho kubongera ubundi burwayi waha anna aljazaa min jinsi al'amal wallahi ni qaida w'islam iyo umuntu ahisemo ubuyobe nta kindi agakora uretse gutera kashe ko wayibye burya Allah siwe uyobya umuntu abadan wala hada ba'd an-nas bamwe wanakuza kuvuga ngo man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ngo Allah yobeje ngo nawa muyobora hada kadhib wallahi nukubishi Allah nagajya yobya Allah ntabwo ajya yobya ikirema abadan awwalu da'i ila aljanna umuvuga butumwa wa mbere uhamagarira abantu ijuru akarane bahamagarira wallahi ni Allah subhanahu wa ta'ala kama qala jalla wa ala Allah rafuza muri Qur'an ngo wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim hii aya islam Allah rafuza ngo wallahu yad'u ila dari salam ngo Allah rikuwa magarira aljanna no mambo Allah manu yi Qur'an iyi Qur'an Allah yamanu limadha kuberiki kugira ngo atwereke inzira zatugeza muri aljanna sibyo bayislam ntabwo rero Allah ayobjikire na abadan ahubwo al-insanu umuntu ubwe yakhtaru niwe uhitamo adhalal ubuyobe umuntu bamubwiye ngo Allah yaravuze rasul yaravuze kuko Allah aturema abayisilamu yaduha icyo bita al-mashi'a wal irada Allah dushizemo ikitwa ugushaka n'amahitamo burya ikiremwa muntu gifite icyo kintu ushaka wahitamo ikikubereye ushaka wakwanga sibyo bayisilamu nyama baga muri Qur'an yaravuze ngo man sha'a minkum an yastaqim ubishaka muri mwe nayo wakinayo inzira igororotse irahari yayoboka Allah iyi ni dalili kwerekana yuko Allah arabizi yuko umuntu ashaka yahitamo kuyoboka sibyo bayisilamu ubwo bushobozi umuntu bufite umuntu ajya ahantu bacuruza ibinyobwa akabona hari ji hari amata hari n'inzoga umuntu akavuga ati wewe ngiye mu meira nzoga sama hitamo y'Islam ashaka ababwira ngo ngiye mu meira ji ashaka ababwira ngo mu meiriya hayirandi cyangwa se inyange ashaka avuga ati mu me iki mu me kira kinyobwa kindi kiryoherera ji n'ibindi ngibyo ngibyo ariko umuntu we ahitamo inzoga ku bushake bwe dasona Islam wa hakaza nuko umuntu ahitamo ubuyobe we ku giti cye aha iyo umuntu ahisemo ubuyobe Allah icyo akora niki gutera kashekuru naka yarayobye dasobanutse ariko niyo wakuyobeje la gusa Allah we yemeje ko wayobye wahisemo ubuyobe gusa we Allah arabyemeje ariko siwe wakuyobeje dasobanutse Islam wallah Allah nagari ukuyobye walihada niyo mpamvu uburyo abantu bakwiye kuvuga iranteruro ni ukuvuga ngo uwahisemo ubuyobe bumwe ku giti cye burya nta wundi wabumukuramo uretse ne Allah subhanahu wa ta'ala kumuweze subhanahu wa ta'ala ariko kuvuga ngo uwo Allah yayobeje hada kadhib ubese Allah subhanahu wa ta'ala uko Allah ntayobya ahubwo Allah atuyobora inzira igize gute igororotse abantu rero iyo bahisemo ubuyobe Allah arashimangira aba bantu imitima yabo imaze gupfa Allah yabongeye uburwayi ariko ubwo burwayi si Allah ububaterereje ahubwo nibo babwiterereje mbere gusa icyo Allah koza arashimangira dasobanutse Islam walahum adhabun alim bukana abantu nk'aba ngaba barwaye imitima bo bafite ibihano biryana yawm al-qiyama bima kanu yakdhibun kubwo kuba madha barajaga wakanande Allah subhanahu wa ta'ala فعلى كل حال وبنو الإسلام إن الدليل يا مريكور كان يوكو أن القلوب تمرض يوكو إمتما بريا ماذا
إرغوارا وقال الله جل وعلا نميني آية الله رفزه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. آية من سورة الأحزاب. الله يقول يعني يندي دليل محمد بن عبد الوهاب زني غرق زكوم التيمة مرجو الأرواح. الله يرفضهم لئن لم ينتهي المنافقون منافقين وتفكرين يسوع والذين في قلوبهم مرض نبا ما عنده في تمر غواي ممتما يا يعني دليل كره كان كي متمر غوا سلو اسلام الله ربنا لئن لم ينتهي المنافقون منافقي نبا تفكون يسوع يسوع يوم كره كيزبيها بين المؤمنين مبمر ما مري غزوه الاحزاب مرغم بتاع احزاب كان سبيتا غزوه الخندق urugamba bita khandak rasuli cyo gihe bari bamugose yateraniweho n'ingeri zigera muri 3 cyangwa 4 z'abantu abakuraishi bimaka n'abantu ba Taifa bari bifatanyije n'abimaka na al-yahud n'abayahudi batuye Madina batengusha rasul bajya kwifatanya n'abantu bimaka kandi hari amasezerano rasul yarafatanya nawe yo kurinda Madina kuko bose bari bayituyemo ariko bihinduka rasul bamukorera khiyana wal ghadar baramutenguha bajya kwifatanya n'abantu bimaka ma'rufa wal munafiqun n'abanafiqi bari indani mu bemera mana abo bose bari bateraniye rasul sallallahu alaihi wasallam n'abasahaba rasul cyo gihe bamugose iminsi 29 Madina barayigose kugeza ubwo nta n'uwashoboraga kuba yasohoka muri Madina ngaje guhaha inzara yica abasahaba ridwanullahi alaihim inzara irabica kugeza ubwo rasul sallallahu alaihi wasallam yazirikaga amabuye ku ndaye kugira ngo byibuze inda byibuze ikomereho gatoya ari nako bari gucukura al-khandaq bari gucukura indaki kuko niyo yari technique y'intambara kugira ngo batsinde bari abantu iki gitekerezo rero bagihawe n'umusahaba bita Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu rasul sallallahu alaihi wasallam byamukomeranye byari mu bihe bitoroshe rasul bari kuvuga ngo akekararangiye icyo gihe nibwo hunalika icyo gihe nibwo abanafiki batangiye guca imbaraga bemera mana barababwira bati ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ahaka tureba Muhammad ibyo dusezeranyije ngo Allah azaduha intsinzi ni idini zagera kure tuzafungura ubwami bw'abaperisi n'abaroma tuzabwigarurira katureba ubuhana arakora iki abanafiki batangira kubibwira abasahaba yari bakwira kwizamaza ibihuha n'amagambo acinege n'ingufu abasahaba kugira ngo bigumure kuri rasul sallallahu alaihi wa sallama Allah ubukunu yababwiye la in lam yantahi almunafiqun abanafiqi badena bakwira kwizibihuha bacintege abemera mana bakabacintege ngo nibatareka iyo ngeso yo gukwira kwiza ibihuha لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض نبابا عندي وفتو برغواي ممتما يابو والمرجفون في المدينة نبابا عندي بازا تيرغوبا وصحابا غوهي باجي كتكيشا كتوريب محمد بن سيزرانيشي iba tareka izo nyeso kugenda bakwira kwizibihuha no gutera ubwoba bemera mana kandi na gihani no gucinege abasahaba ba rasul sallallahu alaihi wasallam kugira ngo bigumure kuri rasul ngabo bantu babikora batareka iyo nyeso lanughriyanaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila batuzabirukana muri Madina tubangaze bavemo ntihazagire n'umusigara muri Madina illa qalila uretse baki mal'unin abantu ngabo ni bivume aynama ukhidhu qutilu aynama madha aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila izini azri kwerekana yuko ibintu Allah bisezeranyije abanafiki w'Islam fa almunafiqun babgi ya rasul Allah ma wa'ada Allah wa rasuluhu illa ghurura akaturebe Muhammad ibyo dusezeranyije katurebe ko ari buze kwigobotora abana ariko Allah aranje atanga intsinzi kuri ghazwatul ahzab wallahi nanuko barwanye Allah buze ngo waradda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله سبحانه وتعالى يرينز بمرمان mirwano abahinsinzi batarinze banarwana Allah amwaza ababandi kanyamana n'abanafiki n'abayahudi bari bifatanyije nabo ngo basubirayo amara masa wallahi abakoresha basubiye imaka amara masa kaifa gute Allah subhanahu wa ta'ala batabaye abayislam Allah batabaye yohereza umuyaga niwo waje qala'at khiyamahum umuyaga waraje usenya amahema yabo wa qudurahum umuyaga uraza yani akfat qudurahum umuyaga waraje uzimya imiriro bari bacanye batetse ibyo kurya by'abasirikare b'Imaka wa qala'at khiyamahum Allah yohereza umuyaga uraza usenya ibirindiro byabo wa hasabatuhum bil hasba ma'a ma asabahum min ar-ru'b ba Allah abohereza umuyaga uraza usenya buri kimwe cyose hamwe n'ubwoba Allah bateye mu mitima yabo fa asra'u ila ar-rahil wal qaful ila makkah khaibin barangije bihutira gusubira Makka birukanka basebye nta nicyo bakoze kuri rasul n'abasahaba be ashahid min hada yitwa twashaka kwerekana muri dalil nuko rasul Allah subhanahu wa ta'ala agaragaje yuko hari abantu fi qulubihim marad bafite uburwayi mu mitima yabo dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aturinde uburwayi bw'imitima wala'alla fi hadha kifaya wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadith zini sigaye kuri umuryango tuzazisomeje bi idhnillah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.